Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi ngalicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje. Okay, usho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha ngizolo ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona ikhasi-ke leli ukuze ungaphuthelwa izindaba ngashesha manje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje kulethele udaba olushaqisayo ngendlela-ke isimanga-ke laphana-ke isihluku-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi bebebanga ikhadi lemali yeqolo ubaba wengane eklabha umama wengane ngembazo waze washona. UNtombi Maseko oneminyaka engu-32 ufele ukuthi akafuni nekhadi lengane ngesikhathi ibulawa ubaba wengane yakhe uSimanga Kananga oneminyaka engu-41. Kuthiwa umcuthele endleleni usisi ebuya emsebenzini kanti ucashe esihlahleni ubaba wengane. Uthe engabona usisi ehla etekisini ubese ephuma ngaphansi kwesihlahla ephethe imbazo wamklabha ngayo emzimbeni nasekhanda kaningi waze washona. USimanga ubese eyaboshwa. Lesi sigameko senzeke eMpumalanga. Kuvela ukuthi-ke bevele-ke sesithathile isinqumo-ke laphana ukuthi-ke uzombulala-ke emva kokuba-ke bebange ikhadi lengane yeqolo. Usisi wakucacisa wakubeka kwaba sobala ukuthi-ke angeke alithole-ke, wasebona-ke ukuthi yena-ke kungcono ukuthi-ke avele-ke ambulale straight-ke laphana-ke uboshiwe-ke kuyimanje-ke laphana. Mina ngicela uphendule nama-comment section-ke futhi uvule yakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhasa ungaphumi ngalicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizolo ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.